Mama wakwaba wofreme Ajua searching mesro na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Hospital yasemi okay. Ohin bia o wonyansa. Ohin bia o wadwene ebeka kire ne manfo se sayensem hu a mahama aka no. Momfa nsom tirimu se wonya kwanya bedia dia agenda 111 no on to so da. Fa se otirimu. Enti u za district bia anase nkro bia yesi sa hospital so no. Fa se otirimu se ogoton kwase aba na hama oba wedi ka ka tell say e useless won to aso e be kemrem. Hello Muria mo me fa no ma serious oba e be kemrem because abo bi nya no nka wa empanifo say on fe ne se nkirew on we ne se nkirew wan se wa ba ne numa fe ne se akirew no e kirew ba bia odina once you buy the noom, I feel the theatre or bow better. So, education now come once a month. May catch you plane. Once you are complaining, as a medium fee complaining, or took on a Jimmy phone, or created to the one day a bobby and said, Obia or no tears who fees Yama Wamu University. Oh, sorry, Nanado Cotonsa, also one yourself from what you show you. Inti Johnson na hangi wiem inti nso na atibegu fo ma se nso to ne nende okrije to baya wo se na na adwun so ka asensen wiem ni ama nso to okrije to se na nado efu play no a emu no odware dwun so inti wa dwun so wo wiem a ana ama adane nso na atigu inti ne nso to Ghana sa okrije to we na nkrofo so agye no mu shi. And the Captain Smart and Ebodam would next studio I say about if committee. My question oh bodam. Never bodam. And the former president in what no one can say. Nasa also your mind here. Who you do crow? We are somebody mind. Nasa obetrao. Na ensim hu we ya wakatu hon mono. Wontim 2 months for ne for say. Sergeant na 111 no. Na nado ye de ebia wo nwe no afiri so tie ye mistake ne ekoto aba de bajo mahama o si eyenkwase ade enti ye bekoso atra ayare yare ewu enu nti mama ye nto nkwase aba mfa nkoma no na ye nto obama MPP aban no mo sa metra se no matimi ato agenda 111 no so wie ma ye nso ye ho dodo ye ya ambulance ni ho mpa ye betimi anante akọ hospital ho Cabinet hospital, esi wo bobo ano. Me see, Ghana no, can was if every village be a typical village be a grand, ye work clinic wo. Sanity, health system, one of the best achievement one of the best important thing wasn't can people be after we school now we have then you. And nipa unya wiase sikasa dian na unya pomudia we we are sika nyina na woni apomudin a ede na woni padua na ekosen ma Alice mbajo da bi meko enche afena me ye donation ye me guso me appealing dise me nseka ana me school da no ana makwa ye ho adwuma school da na me siri ntino me nyankoe akra na meko no ho man me ye wia ansa na meti meko me sika na akra ka ho sika ni santi ni akra ka ho ansa na meko nti me nyankoe ma me ba ma o me meko why what you say said ye ti hoi na se wa o dwen ho se de okika no eto akoma so na wakoto oba da manwa mi kofi anananga but me see ka wasen ka typical village bia wo manum bia nke wo hospital wo die Ghana go duru no anase wo clinic at least because once for example ambulances in quite a low and cover and also system no in this area
clinic ewo akura bia ase a ambulance no sem no kwa no ebesa limit no because nipa no yare a akura na se na first aid before say dem ko kesie mu no na emergency omuntimi hwe no clinic ho na ye de ko chatam no matuju yare na no ansa na ye de wa ye den akọ nti basa wanga sabet na hu se da bi ade yi a aban abaye beboa krom ha me we aban ambulances not the private ambulances yo and say me see one day beka ho asem oko UK oko America no na dia enya ban na provide ambulances bo ambulances no 98% na private ba so say wonim private ambulances no private ana omone aban na ekolabo me see udi odi wase me boa no say me country awo so ase de be ka me boa na yari na aban dia private private ana omone aban no I combined nti Ghana yenya sa private ambulance no huge na ebetimi support to say dem case hospital no wachire ko ebetimi na ko no yesi be CCC hospitals no more choti asie nti denti na wanya kwenya kodina sofo anim wako ma metena fie nwotwe no matrase ehu se mistakes bi ese de wa kan no me ye emiri bi atwam nti mpese me ye biom na do ya de bi na we so me ba aye na wa no ye iswa mo man no population iswa kura nti me ba me so ba ye bi 170 200 e de aka de wa ye no ho se de be ya aho ha me ba na ya pomudin ni betimi agina ka wo mu bo mu nsema ye de ama me ya akomachia wo I rather try to divise and I tell them making divise na ube create some tension bi abeto asofo no ne nanado baumia ntem because already baumia akom make statement say e was nke e bi because ade masofo no ama ne ho amanfo ka ho say masofo ne bo na baso nti once asofo ne bo na baso no John Muhammad ya because we enga campaign hu we emfa campaign hu bibia odai na osore ya no se dabi se dia asofo ne boja kwa we so se mama ka bibi nso ma favor asofo no na nto mutirimu a ombeto obana man nti ma mfa die ba ko mewo ana odi bewo mu na amfa tunu so kasa se esenga na do expand aban no sorry no hospitals na adin esen ko biem odi se sika ni biem no jai odi bi odi ko bie na mo ne inform because hospital do so okromu a and doesn't mean say hospital na do bi nya djuma obi e benya djuma ba se de be ye nipa na kire ka mo so a no mo twom ho antwa ama manfo fo mo nsa so ewuwu e wo bra